جدما هلوشينا رجيما بعسي وحتى بهاتنا حكومة فاغويز آ سوريا لسر دسلاتي بويرو قشدان ده هرمي ده بلزو بزرود دن. درباري روشا هريداوية لسوريا ده هفسروكي بارتيا يكيتيا ديمقراطيك بيدي خريب حسو جروش آفا تيفير نرخاندن كره. خريب حسو ديار كره كو جدما هاتنا حكومة فاغويز لسر دسلاتا سوريا حكومة تشتكى جبو برجواندين جل سوريا بيشكش نكره. سياستك هم مترسين تده هي يعني راست حكومتي انتقالية فاغويزة اما تشتكي اريني السر عرضي دندر سوري ده بيش ناخستيه تاني تشتي ناينية يعني الشر وبهفجون وكشتنه يعني عجبو بيجي يعني مرات چه دبينه بهيفية دبينه وانا مثلا دت سرنسري سوريا ده شاندا ريفبريا خسر هي باكور رجلات سوريا هي پeki ev şanda ne peşvazi kirin رسمیت نینه هروها غریب حسو آنی زمان گونه پیک آنینا پیمانا ده آداره لاوازبونه که جعالی حکومتا و گوهزویه. رغم انه پیمانه گهیه پیمانا ده آداره هیه لسر اساس پیک آنینا خالن و پیمانه گرک هفدیتن مذاکره لسر و پیمانه هر وقت هبه ام چواج بو سوریه گی به هفره تکوشیم بکن چواج شریکاتیه گی به هفبش ام به هفره بکن گو ام کانبن سوریه جوی آلوزی درخینن سوریه جوی تنگاسیا گو زحمتیا گو ایرو تیده جیان دکه ام جوی انقاذ بکن يعني افجي چه نابه يعني خريب حسو هيفي كره كو هفديتن انوان بحكومة فاغوهز آ سوريا را بأنجام ببن ياغو هفديتن ياغو في داوية چه دبن يعني ام هفديتن باش دبينن ام دستك دكن و ام هيفي دكن گو هفديتن بأنجام ببن تاني چه نابه گرک ایدنا بلگه بن رسمیت گی في کاریه به چنکی گلک جاران امریکا جی یعنی سرپرشتیا وی کاری دکه بان هفدیتنا دکه فرانسا جی ده دوره ده بریتانیا ده دوره ده نه هفسروکی پیده خریب حسو دو داویا اخافتن خود تکسکره کو اوی برجواندین گل سوریه بخن آستا حری پیش و جبو یکبونا خاکا سوریه و پیک آنینا پیمانا ده آداره دناوا کارو خباته دبن.